ni nyuma y'imaka myinshi cyane ndetse no kwirarira bigiye bitandukanye, ariko ibyo byose ntabwo byaje kugira gutya ngo bijye kure n'ubundi ikinyoma kitigaragaje ku mugoroba rero ubwo ikipe ya APR FC ya hano mu gihugu cy'u Rwanda ari nayo kipe benshi cyane bavuga yuko ariyo kipe nziza, ariyo kipe nini, ariyo kipe izi gukina cyane hano mu Rwanda, kuko ugiye kubarura ibikombe byinshi cyane bya hano mu Rwanda ubwo ni amashampiyona ndetse n'ibindi bikombe bigiye bitandukanye bigenda bikinirwa hano mu Rwanda, wasanga 90% rwose ino kipe ariyo yaba yarabyihariye. Ariko ngo rwose akagabo gahimba akandi kataraza, ibyo ngibyo nago ibyo bigwi byose ikipe ya Gor Mahia yo mu gihugu cya Kenya ibyo ngibyo nago yaje kuba yabyitaho, aho yaje kwandagaza iyi kipe ku bitego bigera kuri 5. Reka tugushimire kuba ukurikiye aya makuru, reka tukubwire ngo ukomeze kugenda ugira ibihe byiza, kandi tugiye kugenda tukomeza kugenda tuyarambura, uraza gukomeza kugenda uyumva. Reka tukugezeho rero incamake y'ukuntu uyu mukino ubundi wabanje kuba wagenda, ariko turaza kugaruka ku cyo kafu ibivugaho, tuze kugaruka no ku ba legend cyangwa se ibyamamare bikomeye cyane byagiye bivuga nyuma y'iyi match. Ni umukino rero wari ukomeye cyane, ni umukino witabiriwe na Perezida wa Repubulika y'igihugu nyuma y'uko avuye mu nama y'abaminisitiri, yavuze ati reka njye kureba iyi Sekafa cyane cyane nera inkunga kuko yitwa Sekafa Kagame Cup, rero njye kureba ukuntu biba byifashe. Yaje kugira gutya nyine asimbukirayo ajya kureba uko bimeze, ariko nubwo yahahuriye n'uruva gusenya ikipe yiwe ya APR FC iza kuba yatsindwa ibitego byinshi cyane. Ubundi byagenze gute? Ibi byose rero byatangiye umukino umeze neza cyane, ni umukino wari umeze neza, babona yuko umukino wose uteguye kandi APR FC iwufite mu maboko yayo rwose, ubona igerageza kwataka ndetse bakomeza kugenda babona amahirwe. Mu mikino rero ifungura iri rushanwa rya Sekafa Kagame Cup mu itsinda rya mbere 2026 warebwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ubwo rero ikipe ya APR FC yakomezaga gukina na Gor Mahia. APR FC rero yatangiye umukino yiharira umupira kabisa, ubona yuko iri mu kazi ishakisha ibitego bigiye bitandukanye. Ku munota rero wa 4 Byiringiro Gilbert uwo ngo yagerageje gutera ishoti mu izamu, ariko umunyezamu arifata neza cyane, ariko wabonaga yuko iryo shoti ryari ririmo tactique, ririmo n'icyo bita technique, uko rwose byashobokaga 90% yuko iryo shoti ishobora kuba ryajya hehe, ryajya mu izamu. APR FC rero yihariye umupira cyane mu minota ya mbere y'umukino, iba rero yabonye igitego cyane mu minota ya mbere ibanza, kubera yuko ku munota wa 26 ku mupira Sheikh Jibril Kwatara yagize gutya agahindura neza cyane, akawuhindura uwitwa Amani Mike. Uyu nguyu rero yagize gutya agiye kutera umunyezamu wa Gor Mahia arawumutanga, ariko nabyo bimeze nkaho ari igitego neza cyari cyabazwe n'iyi kipe APR FC, kuko bari basigaye ari babiri bonyine, hasigaye icyo bita finishing, bya bindi abazi imipira mukunda kuvuga, nicyo cyonyine cyari gisigaye. Ubundi ibintu bikaba birarangiye, ubundi APR FC ikaza kudefanda igitego cyayo ku minota mikeya gusa 26. Nyuma y'iyi minota rero 26 APR FC niba ari ukubera kubura ibitego, niba ari ukubera iki, yaje guhita icika intege burundu, yaje gucika imbaraga, irushwa imbaraga na Gor Mahia. Gor Mahia rero yagize gutya ku munota wa 34 wonyine ihita itsinda igitego cya mbere cyatsinzwe na Michael Evans, ubwo ahita ashyiramo igitego neza n'umutwe mwiza cyane. APR FC bayoberwa ibibaye, sibo bari bacitse intege, Gor Mahia yahise ibigiraho agatobero. Ku makosa rero yakozwe na Seydou Yusufu watakaje umupira ku munota wa 35, Patrick Asombe yatsinze ikindi gitego cya kabiri, bajya kuruhuka ari ibitego 2-0 bwa APR FC. Ubwo uri kumva aho ngaho rwose bari bayigangije kwishyura ibitego 2 ku mukino wa kabiri, cyangwa se mu gice cya kabiri, ni ibintu bidahita byoroha byako kanya. APR FC rero yahise icanganyikirwa neza, uhita usanga ibuze ikikora ndetse ibuze n'icyo ireka, nuko byaje kugenda. Gusa rero ntacyo
gusa rero ntago bigize babasha kuba babyakira neza. Abakinnyi ba APRFC bakomeje kugenda bagerageza kuba bakora impinduka, hajyamo abantu bagiye batandukanye, hajyamo Dawuda, hajyamo Tongwi na Amani Mike bavamo, ibyo ngibyo byose ariko nta kintu byigize bitanga, kubera yuko hajyamo Mamadou Traoré, hajyamo Wiragiye Fidel, hajyamo na Hakim Kiwanuka, ariko ibyo ngibyo nta mpinduka byigize bikora habe na gake, kuko abasore ba Gor Mahia bakomeje guhagarara neza cyane. Ku munota wa 64 Paul Akoth ahita ashyiramo ikindi gitego cya gatatu cy'ikipe ya Gor Mahia. Ahangaha noneho icyizere ku bafana, ku bakunzi ndetse n'abakinnyi b'umupira w'amaguru, cyane cyane abafana ba APRFC bo mu Rwanda bose bahise bacika ururondogoro rwose, bahise bareka bya bindi byo kwirarira, bamanika amaboko, ubundi bemera intsinzwe yuko rwose barushijwe. Turaza kukubwira rero ikibabajanga. Iki gitego rero cya gatatu cyabaye neza neza Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame amaze kwinjira muri stade Amahoro aje kureba uyu mukino neza, yinjirana n'igitego byanga. Byaje kuba rero bibi cyane ku munota wa 80, ubwo rero Atieno Owino yatsindiraga Gor Mahia ikindi gitego kiwe cya kane. Ubugongo bwo biza gutuma iyi kipe ihita igira ibitego bine. Hari mbere yuko rero umunota wa 87 ugera, Ebenezer Asifu atsinda ikindi gitego cya gatanu cy'agashinguracumu cya Gor Mahia. Nuko rero umukino waje kuba warangira mu ncamake nuko byagenze. Undi mukino rero wabanzirije muri iri tsinda n'ubundi wakinwe ku itariki 24 Nyakanga na 26, ari nabwo rero Sekafa Kagame Cup yakomaga kugenda ifungura, aho Vipers FC yatsindaga Glad Republican yo muri Djibouti. Nuko umukino naho waje kuba warangira, gusa ni ibintu bitagaragaraga neza ku ikipe ya APRFC. Reka twumve rero bamwe mu bafana ndetse n'abakunzi ba APRFC, cyane cyane abalegend bakinnye muri iyi kipe, ibyo bavugagamo ndetse n'ibyo banengaga iyi kipe. Kwandagazwa bene aka kageni, gutsindwa bene aka kageni ni ibintu biteye isoni cyane. Ati rero bitewe isoni cyane n'ikimwaro gikomeye cyane. Ibihinduka rero bigomba guhinduka hakiri kare ku bayobozi ndetse n'abandi bakozi bose ba APRFC. Bamwe rero mu bahoze bakina muri APRFC bagaragaje agahinda gakomeye cyane batewe n'igisebo iyi kipe bakinnye nayo Gor Mahia muri Sekafa Kagame Cup yabateye gutsindwa ibitego 5 byose ku busa. Ati rero iki ni igisebo gikomeye cyane. Ku myaka rero ufite, ngo niba warumvishe APRFC itsindwa ibitego nk'ibi ngibi, yabiherukaga ubwo yakinaga na Pyramide yo mu gihugu cya Misiri, Pyramide FC yo mu gihugu cya Misiri, ibitego 6-1 muri CAF Champions League. Ariko aha hoho ngo ntibashije no kwinjizamo igitego habe na kimwe. Ejo rero hashize mu mukino ubwo ni ejo nyine ku munsi washize niho Gor Mahia yongeraga kubisubiramo ibatsinda ibitego bigera kuri 6. Bamwe rero mu bakinnye muri iyi kipe baravuga bati rwose APR iradushebeje. Rusheshangoga Michel, Imani Shimimana ndetse na Kimenyi Yves bagaragaje amarangamutima yabo, bagaragaje views zabo, bavuga yuko ibi ngibi atari ibintu bicya. Kimenyi Yves yagize ati rero ibi ni ibintu, ariko rero nabivuze nuko rero abantu batakomeza kugenda banyumva. APRFC nta myiteguro yari ifite habe na mikeya, kubera ko ati 10% ry'abakinnye bose, ati nashyaka, ati nukuba bageze kwambara muri uriya mwenda cyangwa se umwambaro wa APRFC, nta shyaka na ritoya bari bafite mu kibuga ryo kuba bahangana. Nshimimana Imani we yavuze ko rero ari igisebo gikomeye cyane kuri ikipe ya APRFC. Ati rero mufatire hafi, kuko rero ni igisebo gikomeye cyane, nta rukundo, nta kurwana, nta mutima, nta no
gukurikirana muri uyu mwambaro, ati rero ni ukuruhukira muri uyu mwambaro nta kintu rwose kigaragara. Iyi kipe yabashije kubogana Rusheshangoga Michel we rero ati niba hari igikosorwa rwose kigomba gukosorwa kubera yuko APR ahangaha irasuzugwe. Gusa nubwo rero bavuga ibingibi, umutoza Thibaut Abdelrahman we yavuze yuko ngo ibyo APR FC ngo yakoze ngari ibyo ngibyo kubera yuko nta gihe amaranye nayo ngo ayitoze cyangwa se ayihereze utundi tuntu tw'udushinguracumu kugira ngo nyine ibashe kuba yagenda itsinda cyangwa se yitwara neza cyane. uri kumva ko nuko byagenze biza kurangira APR FC itakaje umukino. Niba uri umufana wayo wihangane muri comment, ese ibingibi byari bikwiye cyangwa se birababaje cyane. CAF rero tukubutsa yuko ku munsi w'ejo yari yasabye amakipe abiri Al Hilal ndetse n'ikipe ya APR FC kuba yakwihangana. Ibingibi rero biteye gute? Tugiye kubivuga mu magambo avunaguye kugira ngo ubashe kuba wabyumva neza cyane. Ubundi nk'uko bisanzwe CAF ikodeshereza amakipe azaza mu kwitabira iri rushanwa, ayo kodeshereza ahantu aba. Buri kipe igomba kuba muri hoteli nibura itarengeje amadolari 85 kuri buri mukinnyi kandi ikemerera ikipe kuzana abakinnyi bagera kuri 30 ubonyine. Rero CAF yari iri mu biganiro na APR FC ndetse na Al Hilal kuko nubundi izi kipe zisanzwe ziba muri hoteli yuko babasonera aya mafaranga ntibayabahe kubera yuko ngo ingengo y'imari muri CAF basanze byarabaye bikeya cyangwa se amafaranga yarabaye make. Ngo rero aya makipe aramutse yakemera yuko CAF itazabahereza aya mafaranga kuko nubundi basanzwe bafite aho baba kandi bateganyije uburyo kibazayishyura, ubundi aya mafaranga ntahabwe buri mukinnyi, ubundi agakora ibindi kugira ngo ingengo y'imari ya CAF ikomeze kugenda yiyongera. Rero ngo biteze yuko APR FC ndetse na Al Hilal n'ubundi zisanzwe ziba mu mujyi wa Kigali, izo bakodeshereje n'izindi zitaba mu mujyi wa Kigali, ariko izi ngizi zozo ngo zigomba kuba zabahereza ubufasha, noneho nibazishyure ibi biceri, noneho nazo zikajya ziza mu mikino isanzwe zatsindira ibindi bihembo bakabibaha, ariko bakabasonera ayo kubahereza icumbi kuri mukinnyi amadolari 85. Nuko rero byaje kuba byagenda, nuko APR FC yanyu ihagaze muri aka kanya. Comment ikindi kintu kiri buze kugira turaza gukomeza kugenda tukikugezaho hano kuri Kigali Top Trend. Hano turaza kugenda tukomeza kubikugezaho. Ukomeze kugira ibihe byiza.